Kurumzari, Miang Taribis Mutaram Uchari, Simaro Pauda, Kukila Lub Amana Faruba, top of Musinsu, Tadorole. Awang no pota ahan boy na Manipurda Intelligence Marketing Advisory System Haudotuna Lomis in the Kanaba Fangangadori. Amadi, State Asita Judo Masana Chakwan Handuna Olympian Putona Bohonagani Haina Judo Federation of India President Mukeshna Pundokre. Mapumba Pau Pizari. Dolai Thavi project ke Damgate ke alignment yang simbol chapada kugira lolob amana fakiba Kolkata company gi miyo ani thadokraba matungda atopa miyo manga sungadang athengmada thadorokre ngarang thadorokraba miyo sing adudi ILCD department ke SE Karunacharya EE Surchandra Thikadar M Sanayema driver M Sarat amadi ibobini ngasi polem lekai talaiba EE Surchandra ga paumi kharaga unabada Dolai Thavi project yang simbol chatluraga halakpada nungtil pung mangarom taba matamda ahalup mayadagi kokila lolob ni chingnabasingna Nomai Jindon the Fabani Fondoroke. However, August Kitang Amada Faruba, Sigamari Lenana, Hango Wahang Amada, Department Ke Higher Authority Gawari Sanaba Pambadagi Fabani Heidi, Makoi the Fuba Jaba Karimata Taude, Makoina Lady Bamafamadu, KRA Amadi, KL Labama from the Haba Wafam using Aduna Fondoropale, Sudaya Ubala Look Oiragadi, Masida Sarkan, Ming Chamamatautai, Company Gimil Sing Lapa Aduda, sudden visit Oina escort Yaudana Chakibani, Kugadam Amadi Dolai Tabi, Project Tabok Singing Simba Chapa Matanda, Mamang the Su escort season at the Haba Wafam Surchandrana Fondoke. Akoi mota di machi gomen gi action logo the kaino de moi du kholai pa bine kun paidam ni la su to nei su gomen ni tong nam ne ba akoi tong nam na tiam an moi na adoi di moi su yu wa ma de ne moi chali si akoi gi asam we phan nang oi su kaino su chang nai na rutin nai na moi gi kem tu chek tu dom ri to lo nga ta ne kem du chek to kem ne moi koi sala ni kholai pa ga Praga ko celebrate mo saning sani mo pesa den samtan ni talani adum mam chathre Nakalamromda Uripo Polem Lekai Mera Pai Bigi Secretary na Fundoropada Imphal East ki police na hana iduna proper report yumfam oiraga official sing maral pisin na honorable abadi madu yabang amloi fundoke angra hin nungai matung thadore parbote nungala exida kai ke sai police ani do SP RK Mohan Amrajen Amadi Kanano Mana RK Khumdon ga yum sida mo introduction na mtala la matung sida mo na hariro engineer phari be AC Amadi E mo staff phari si kano AC Amadi kano chief engineer EEC mo ni manaraga ren samtal bani hayo prasam thupire thoy posi kanana karigidamakta haribno habi meja thung sidu Awanopo Bharata Ahanbo ina Manipurda Intelligence Marketing Advisory System Haudotuna Lomi Sindakana Bakaya Fangangadori Mumbai the Labour Center for Development of Advanced Computing Amadi Agriculture Department Government of Manipur na punna paikakadoriba system asigi matangda Agriculture Director G Samukawiga unabada mahana fundoropada system asina Manipur gi Lomi Sing Amadi bakoina putholiba potok sing adubu leigadoriba myoy singi marakta afaba mari thamnaduna chawna kanaba pigani Intelligence Marketing Advisory System asi thenglabada lalibo October fawi manungda Manipurda haudonaba pandam thamde haiki system asigi kanaba fanganaba Lomi Singbu department ta register tawgani amadi Makoina Sizinaba telephone number Singsu department na record tawduna thamgani haiki mana makhata na haiki bada Lomi Singna putholiba pothok sing hauji yonfam leitabagi awaba mayoknariba asi line ko hanbangam lagani system asina makoi gi pothok sing adu market ta piriba mamal aduda pot lehenanaba honagani haiki siguma system se la taraga di Manipurda haira thaba isana pi thaba moina khuding maki moina karai market to gade ge haibado ekhoina market se koi tv rega adegi moina iwa wadra moigi mafam da moigi quantity khangdo ko taraga di hoji buyer singa moigi mafam da chalaga adegi moina support price phamna bi da mata koi du program ma koi ge sa department na paikha da honari masi to ba phabi manung da kai paikha ngam gani ne khali masi to ba taraga di bani puda hamar singa hoji support price phangda adi awaba tare de khara makai di ko pangam badra na kandai pharmacing de basically khudong cha bade moina ekoi department pi ba ya ba adi technical support ekoi no ekoi provide to gani matam dugi kari da ka be ga ba do to pari ki maru ba de basically market policy de la pani na ekoi ni pothok se moi pothok tra ni information de ma ni ga da ba do e ga department na ji ki buyer sing se koi thi re ga buyer ne grower ani si contact to ga moi ni pot dispose to ba Mahana Makata na Fondoki Bidat Long Bisina Garigumba Makoina Taribo Polam Sing Adudat Lena Tina Tarapa Amadi Mahimaroni Tina Paloi Dabagi Fibum Urapa Tarabadi Long Bisina
खंगनिंग बसिंतु मोबाइल फोन की मतेंगना प्लांट हेल्थ क्लिनिक ता नत्रगा इंटेलिजेंस मार्केटिंग एडवाइजरी सिस्टम की मखादा हौजिक मणिपुर दा हांगदुना लेरिबा एक्सेस पॉइंट सिंग दा पाव फारोतुना मखोइना खंगनिंग बसिंग खंगबा यागनी लेना तिना सिंग अथुबा मतमदा मसक खंगदोक्तुना डिपार्टमेंट ना मखोइगी थारिबा महि मरोंग सिंग अदु पोथोक निंगथिना पुथोकना बहोनागनी सिस्टम असिना मणिपुर दा चावना कानाबा पिगनी हाइकी मस्की लबुक्ता अखोइना लेना तिना तारे लेना तिना तारेबा सी मखोइना अखोइगी टेलीफोन ना तोरगा अखोइगी मागी लबुक्ता तारेबा सी अखोइगी टेलीफोन के थ्रू दा जिकी अखोइगी प्लान है की सिगी स्टाफ दा माने कांटेक्ट तोरगा मागी लेना दो एक्सप्लेन तोरली नत्रगा ना अखोइगी एडवाइजरी इंटेलिजेंस एडवाइजरी सिस्टम से मणिपुर दा मोई एसेस पॉइंट तौक तरे ले मोई ने चंगा मागी लेना दो चाना पर लबुक्तु की लेना दो हजिकी अखोइना वेबसाइट की डाउनलोड तोरगा मागी लेना की चाना पर तोरगा कुदक दा मोई रिमेडी दो हजिकी हिदा दरकार हिदा अखोइना राइट डोज अदिगा राइट मेडिसिन अदिगी राइट डिजीज अखोइना आइडेंटिफाई तोरगा कुदक दा दम अखोइना मसीदी रिमेडियल डिजीज लोगुना मे मजना फार्मर सिंगदी अदुकी मति काना करे अदुना अनि पोथोक सतो पोथोक न बहना मतमदा सोबा मतेंग पाबा मोई नागालैंड लंबी नमथखिबदगी गाड़ी चपा याददुना स्टेट असिगी दरकार ओइबा पोचे पुसलपदा खुदुंग चादब लेरंबा दु हौखिबा नुमिदांगदगी गाड़ी चतो ससिन हौख्रे नागालैंड के हेरिटेज स्कूल मनाक्ता लंबी नमथखिबा मफम अदु पाक्तो अंदुना डबल लेन ओइरे थबा असि पारिबा मरफुद्रा मापन सुबा RCC की ऑफिशियल सिंगना नोंगयामना ताबा मरमना नौना सेमलिबा लंबी असि हेना सोक्शन खिदनबा टोन तरा मंगादगी हेनबा गाड़ी सिंग चढ़ंद्री अमरोमदा इम्फाल जिरिबाम लंबीदगी सु तंगाई फदबा पोलम सिंग लेपतना पुसिलपदगी स्टेट असिगी थाउगी स्टॉक की फिबम खरमखै फगले अदबु LPG गिदी नुमिनिनी दगी हेना लेट्रे IOC इम्फाल की स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर ऑफिस दगी फंगबा पाउदा नोंगमदा किलोलीटर मरफुद्रा सिजनबगी चांगदा पेट्रोल निमित तरेट फाउबगी पुन्ना किलोलीटर चट्रुका कुलुमदोय लेरी डीजलना नोमदा किलोलीटर चनिगा कुन सिजनबगी चांगसता निमित तरामाथोयनी सटकदबा किलोलीटर लिसंगनी चमरीगा निफुमाथोय लेरी नोमदा किलोलीटर चाम सिजनबगी चांगदा केरोसिन की ओइना निमित तरानिगी किलोलीटर चमापंगा यांखै मरी एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल किलोलीटर कुन नोमदा सिजनबगी चांगदा पुन्ना किलोलीटर चहुमगा निफुमरी लेदुना निमित तरा तरेटनिगी चखिगनी अमरोमदा यामना तंगाई फदबा LPG की स्टॉक ती निमित निनी दगी हेनरे नोमदा मणिपुर दा LPG मेट्रिक टन मरिफु दरकार ओइबगी चांगदा हौजिक सुपनगी मेट्रिक टन चामगा उमफु मरी खक्तमक ngaire सेगमाइदा लेबा बॉटलिंग प्लांट की कैपेसिटी असि मेट्रिक टन चट्रुक चल्ली अमरोमदा नेशनल हाईवे नंबर 38 इम्फाल जिरिबाम लंबीगी नुंगबादगी कैमाई फाउबा सेमजिन साजनबगा मरी लेना ngasiदगी अगस्त 8 फाउबा पोट पुबा गाड़ी सिंह थाजन बिरकनो हाइना बियारोना जिरिदा लेबा पुलिस ता खंगलप लेरे हाइरी चेरगसिदा ngasi नुथेल पुंग अमरोम ताबा मतमदा जिरिबामदगी पोट पुदुना थोरपा गाड़ी चामगा अमा इम्फाल यौरख्रे गाड़ी सिंह अदुगी मनुंगदा पेट्रोल गाड़ी 38 डीजल गाड़ी 30 हार पुबा गाड़ी 92 LPG गाड़ी 39 अमदी केरोसिन पुबा गाड़ी अमा यावरी मखाताना लंबी असिदा माल पुबा गाड़ी सिंह लेप्तना थोनरकली मणिपुरी लोल अमदी मयेक हेना चाखनबगी पानमदा नोमगो एबा खननैनबगी मिफम अमा मिलाल सिंदुरा ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे थरोमदुदा सारेम नीलबीर रिटायर्ड प्रिंसिपल मिलाल की प्रेसिडेंट सदोपम तोंबा अमदी अतै मरु एबा म्योय सिंसु सरुक याखी महिलोय संग अमदी अईबा अईबी सिंगना सिजनरीबा लोनयान ममी कुमै अमदी सुमांग कुमैदा लोनयान यावबा लमगी ममिंग थोनबदा लोनयान यावरोपगी मतांगदा थरोम अदुगी मरु एबा वाफम ओइना खनखी आमजुगी प्रेसिडेंट श्याम जायना लमदम मसिगी लोन अमदी मयेक चाखोट हननबा होनबदा सरकार खक्ता नतना मियांगी अचौबा थौदांग लै लमदम मसिगी साउखलम जेलदा खुमांग चौक्सिननबा लोन अमदी मयेक हाना चाखोट पतंगाई फदी फोंदोखी
Tha si ahongi nungthil pung aniga minute kuntrarom chapa matamda Imphal East amasung Imphal West ki apunba commando team na KCP Noyon Kangbu gi miyo ema alugali dagi fare additional SP Imphal East M Rajan gi cherol amada fagalaba miyo edudi MD Amir Khan chehi kumanga apopa Islauddin Sora mamang lekai dagi ni hari Lagadoriba Independence Day thorom ki mangoina pamliba thodo thotanaba police na local liba section tharau sarugama oina ngasi Imphal East district gi mafam anida combing operation chathakre ngasi numit jungba matung Imphal East police ki team tara na Jenims Manak amadi Kongbo bazar da combing operation chathaki Imphal East police ki additional SP Rajana Fondoropada combing operation asi Lagadoriba Independence Day thorom ki mangoina pamliba thodo thotanaba paket pani ngasi chathakiba combing operation asi mafam anida matam amatada pangthoki मफम से कोई ना रेंट हाउस आम लेबा मसे खंगदबा मी आम लेबा आदुना बिल्डिंग से संगगा मखोगी रेंट दे लेबा मी सिंग से कनानो क्राउड लाक्तनो आदुसी पॉपर वेरिफिकेशन हम संगबा आदुना कोई तबदेसी ngasi gi oina de koina at one time mafam ani da amana Kongbo bazani amana si mafam sida koina si sumbo person si 15 August ki mangjona na section tharang la khotona ko Imphal East district police na pangthok sabani Anaba miyo amabu masakan kadana hidak makal ama oiriba dextrose injection da kokpai yorom badagi hidak makal asibu sariba company asigi polam kudimok Manipur da yonba MSF na athingba thamkre ngasi MSF ki office da pangthopa pawu mifam amada MSF ki general secretary RN Quering na haikibada hidak makal asi hatada leiba public hospital da famba pharmacy amadagi leirubani masibu sariba company Invent Pharmaceutical Private Limited Madhya Pradesh ni hidak asi angang da sisinanabani Aldex P haina koba dextrose asi sabagi tarikna chaliba chahi asigi March thadani aduga expiry date na ingniseni taramanga gi February ni mahi asida kokfai kayamarum kabagi khudam mayek sengna uba fangi company gi thausadaba asigi dama company asina puthopa drug khudima Manipur da yonba thingre stockist singna su company asigi polam sing yonbiganu athuba matamda company asida MSF na che thaduna paw fauna na su singani sarkar na su asigumba quality yaudaba drug sing tigat piduna ain yoiba thabok lokhapiu haiki Tax tagi khalaga state asida drug item sing yonbagi ayaba pibagi mahutta company aduna puthokliba drug sing medicine sing asi kupna yeng sing laga quality maintain asi phajana study tor matungda examination tor matungda hairiba company amasung masduga mari dainaba agency sing da ayaba pibinaba state government amasung health authority da haijari Kakching Block Congress Committee na sinduna workshop Mahila Congress Mass Enrollment and Reconstitute Office Bearer and Executive Members singi thorom ama Kakching Congress Bhavan da pangthokre thoromadu da MLA Y Surchandra Manipur Pradesh Mahila Congress ke President R.K. Rani Sanayau na miyoy kya na saruk yaki Nambol Block Congress Committee na sinduna National Food Ordinance ki matangda nomugeba awareness program ama Nambol da Labor Committee office da pangthokre ngarang pangthok ba thoromadu da Nambol Municipal Council ki Chairperson A. Sumarendra Bisnupur District Congress Committee ki President S. Buddha Chandra Susarya ki ordinance si lapaga iroinana masigi maramda miyoy kya na wangang ki Jateso Tongbram na iba Lotak Lemarol amasung Ningthozam Amravati na iba Yeningtha kauba larik ani garang Bisnupur gi Yanggoi Ningtho Thong Community Hall da pangthokre larik fomugi thoromadu da theater miragi director Nabaware pa amadi Manipur Sahitya Parishad Bisnupur District Branch ki President A. Sanayam Susarya ki Parishad asina sinuna pangthokiba thoromadu da Nabaware pana Kunai ama chakot pa haibisi aiba singi achoba thodang lai aiba yaudaba kunai adu kari oiba yai khanbada mami phondoki MSF Thobal District ki President Abung Mehta po condition amata yauduna thadu Thobal Police na ka henba thawong chatharali basi irang hongna basinbani haina Pangal Political Forum Manipur na phondorali ye report gi Arisma Kobi Mahiroi amabu rep tokiba thodota January ba miyoy sing fanana ba honabada jangsin ba ihauda yawbagi damak Mehta po phaba asi yaning de haidi Southeast Asia Cultural Organization ge ahum suba mapo kumon gi numit thorong ngasi Palace Compound leba lamyan da sangne da pangthokre thorom adu da Manipur Sarkar gi Art and Culture gi Joint Director Sapam Vaigya amadi organization gi President Koizam Brozen yauna adai sasan kya gi mil sing susarya ki thorom adu da handakta Mr World fangnaba Dr Santi Kumar su yauki wangang ki bisingna lamdam asigi inat ki harau kumai sing amadi lining laisol thorom singbu yokhatpa amadi hingat hamba mathau tai ngasi lamdam gi lejaramba Chana Kanglon Nat Amadi Lining Lyson Hingatan Nabahonabada Miamgi Cooperation Changi Fondonaki
येनबुगी खुत्ता ताजख्रबसु अपुनबगी पांदम अमसुंग पुनसिनबा हाइबसते युमफम ओइदुना तेंख्रबा मतम खरदुदा पुलिस लॉकअप तगी मणिपुर सेंट्रल जेल फाउबदा चेयरमैन लालाइबना सगोटपा URF की लामी 138 खुनम पिनदुना मचोय मचोय तानदुना लेरंबा यावलोय कयाबो अमत ओइबा लिचिंग अमदा लाखिबनि हाइना URF प्रो तो की चेयरमैन लालाइबा मैतिना थोप चेरोल अमन हाइरी लुबसिना इंडिया गवर्नमेंट का वारी सानबा अमसुंग शांतिगी लंबिदा चंगलखिबा असिदा हौजिकता हेना निंगदोल पोमलक लिबसि करिगिनो हंगली मपालमदना थैतुना वांगांबगी महुता लेबाक मियामगी अफबा थबक थोरमदा लमजेल ताननबा सेम साबियु URF की ओइना कनागुंबा सिंगना मियामदगी सिनखाइ थुमखाइ लापा थेंगनरबदी लुब असिदा कांटेक्ट तवियु लुब असिना एंटी एक्सटोर्शन यूनिट सेमदुना मियामगी दमक मतम चुपदा लैरी URF ना मखल अमतगी सिनखाइ थुमखाइ द सरुक यारोय MOU द यारबा पॉइंट खुदिंगमा पु सरकार असिना हेक्ता निंगबा थुंगनगनी हाबिदि लैते अदुमोइनमक मियामगी चाखो थोरांगा मरी लैनबसिंग लुब असिना पुखलकपदा इकाय खुमनबिगनी हाबिसु MOU ग्रुप सिंगना यामना चावना थाजबा थमी MOU तौनख्रबा मतुंगदा स्टेट अमसुंग यूनियन गवर्नमेंटना लुबलोइसिंग असिगी मियोइसिंगबु इकाय खुमनबिदबा अमदि यानखिबा हाइनखिबा वाफमसिंग थवैरक्त्रबदि थोनिंगदबा थौदो कया थोरकपदा गवर्नमेंट असिना दायित्व पुगदबनि मरु सु तौनरिबा कांगुसिंगना अहेनबा वाफम कया लेबाक मियामदा थमलकपा एखोय अमतनी हाइबसि काउथोपा मखै तंपाक लमगी हाइदुना मैतै सिंगबु सिंगनरपा मतौ लुब असिना तराइना लोबंगमलोय मणिपुर की लेजरीबा फिबम असिदा करिगुंबा अमता सोनबा थुगाइबा याहलोय एखोय चिंगबुरोय तंबुरोय ngaतनी येलौमी ओइरिबा एखोयना अमता ओइना थोंगमानना हिंगमिननबा चाखोनमिननबा हाइबसि URF की पांदमनी हाइरी ओरिएंटल कॉलेज की कैंपस ता मफम खरदा इसिंग थुंबदगी क्लास तोब याद्रे हाइना कॉलेज असिगी स्टूडेंट्स यूनियन की मिहुत सिंगना ISTV न्यूज ता फोंदोरक्रे कॉलेज असिगी अवारापा अमदी इसिंग थुंदुना महिरु सिंगदा अवाबा नंगलिबा असिदा मरी लेनबा अथॉरिटी ना अकनबा मियंग चंगबियु अमदी सेमगत सागलिबा कया असि मतम चाना लोइसिनबिनबा वाफमसु फोंदोरखे लाइक माइ मसिंग कना तमफ्लै मतमदिदा इसिंग थुंबा ओइबा मरमना क्लास तोब यादना डिपार्टमेंट खरदी संगबा यादना लेरे अदुना मरी लेनबा हायो अथॉरिटी दगी डिपार्टमेंट असी सिंग क्लास तौब यादबा अदुगा लंबी फटबा सिंग सिगी हायो अथॉरिटी दगी खरा यंगसनबियो हाइना ओरिएंटल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की माइकेदी निक्सिंग थांगमैबन केंद्र की मनुंग दलेबा मुचिखुल की इंटरनेट रोड असी सेमननबा PWD की तरहमदुशिबा फाइनेंस की मखादा थादरप सेंफम सिंग जोटेन वाखोंग की खुजिल थौरांगना थबक सुदना लौथोखरे मसिदा 1 नंबर 1 की ड्रेन रिपेयरिंग तौबगी सेंफम यावरी हाइना मुचिखुल नमथांगलोंग यूथ क्लब की सेक्रेटरी ना फोंदोरली मसिदा असेंबा खंगनिंगलबदी मरी लेनबसिंगना नुमित हुमनी की मनुंगदा क्लब की म्यूसिंगा यंगमिननबा सेम सारी PWD की अथॉरिटी ना मियंग चंगबिनबा वाफमसु क्लब असिना खंगलकली हंदक यूनियन होम मिनिस्टर सुशील कुमार सिंधेना मणिपुर की UG सिंगी सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम पाइखननबा लालुब अहुमगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दा लई हाइखिबा असि URF ना रिएक्ट तौरकली मांगना फोंदोखिबा वाफम असि युफम यावदबनि हाइना सुलुब असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी सनाजावो मैतेना खंगलकली सुशील कुमार सिंधेना पल्लिबा म्यूसिंग अदु लुब असिगा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे लुब असिदी लमदम असिबु निंगतंबा पुरंगनबा पांदमदा मपुंगफाना सेमलबा पार्टी अमनी सुशील कुमार सिंधेगी वाफम असिदा मियामना लुब असिबु लाना लोबीदनबा वाफम पलकली प्रजासिंगना चेक्सिंगदबा वाफम पल्लदुना सुगी मिंगदा माइकुम उपम्यूसिंग असिगी नमफु हाफुगी थबकसिंग असिनी सुदा याख्रबा म्यूसिंग असिगी लीचसिंग अदु मियामना चेक्सिनबियु लुब असिना सु होम कमिंग सेरेमनी अमदी शांतिगी वारी हारिबा असिदा करिगुंबा मरम अमतदा मरी लेनदे हाइना सु मखाताना फोंदोरकली मतम कुइनदगी सेंबीदना लागलबा DM कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वेस्ट ब्लॉक ता लेबा टॉयलेट ngasi खोइसाउनरबा महिरुसिंगना थुगाइख्रे कॉलेज असिगी महिरुसिंगना अवार्ड अपा कया याउना कॉलेज की टॉयलेट सेमजिनबियु हाइना हायर अथॉरिटी दा वाकलबसु करियबता थबक ओइना लखते मसिदा सुनतना एजुकेशन मिनिस्टर मसामक लातुना अथुबदा सेमजिलनी हाइना थाजबा पिरमलबसु थबक तो ओंथोक्तबदगी ngasi थौदो असि थोकपनि हाइना महिरुसिंगना ISTV न्यूज ता फोंदोरकी सरकारना अथुबा मतमदा सेमजिनबिद्रबदी अतैसु थुगाइगनी हाइदोकिबा वांगाक्तबा मिनिस्टर रिजाइन तौ फोंदोकी मिनिस्टर असी अखोगी लैतोन सरुप पांदे हाइबगी टाइप पंगांग गांगबगी टाइप तम चाले मसी तौबिदबना चुंगनी ngamo oiragadi MLA dal dabiu minister yu from thadokpiu DM college da pangthokpa tharomda education minister M Okendro saru yarabadi boycott tawani haina joint committee of DM college students union of fondokre ngasi manipur press club da pangthokpa pawmisinga unaba amada DM college science arts amadi commerce ki apunba loop oriba joint committee of DM college students call union ge convener E Sonamani na fondokibada education minister asi chinga khulka manadaba miyoni mamang da DM college da pangthokpa tharom sinda
ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯅꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ 64 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯣꯂꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ amadi makatana education minister ni yauba college dem college ke basmang photo ko thamu sinju makatana boycott tawigani boycott tawibagi maram singdi education minister gi mpham da khoina satrop demand sing yauba kya mai mpham da thajagre amadi demand sing di pi da bidimukta khoina satra sing makhan makha kya gi dharna phamba adagi release atpa kha kya gi khoi education instruction kare adu ngasi phawba education minister na thabak ta ontok pyoktre print media sini memang da pengau lawa pengai hai benatna masih bukta kai gumau ho awan ba urabu udri aduna maram madana koina tangai mak padana education minister yawa thorong primo boycott अमरोम हयें पांथोकदब डीएम कॉलेज की 64 सुबह मपो कुमन थोरम असी महिरुई सिंह ओजा अमदी मियामना सरुक यादुना मपुंग फान बियो हाइना हायर एजुकेशन की कमिश्नर पी वाईफई ना अपील तौख्रे ngasi secretary ta leba commissioner asi gi office ta pangthokpa paumi singa unabada wafam asi phongdokibani mahirui singna education minister bu boycott tawgani hariba khongfam adu handoktuna mahirui singi yafana ba hona minasi haina appeal tawrakli boycott to banatana thawai yauna yaubiro mayauna piendaba lebasu sarkar na haibiro minister lakpa natraga principal boy alumni mayam ni lakpa thongchaba lawraga award pa mayam su haibiro government ki mateng pangbiro college asigi satra ma oina isagi duty do boina lampiro apun phana bada thawai yauna mateng pangbiro sahojok pibiro ngarang numidang pung 3:45 rom chapa matamda Imphal West ki manung chanba ngana pi thongda bom pokhaiba gi thodokta nupi ani soktuna Siza hospital da arubo pibam da laikana ki ba thong adubu yaning da ba phongdoktuna ngasi lamdam adum gi imaibel kyana kwa kaitel moirangpur community hall da wakat mefam chathakre wakat mefam da tonga tonga ba yaning da ba kholau iba play card kaya su sizna ki wakat mefam da saruya ki bi amna auze auze Siza hospital da laikana duna leribi pebam Catherine Devi gi pibam chapsa ba haiba ngamdri ngasi operation pangthokani toram labasu ma ke hachang gi mafam ke ada bom mache na pan bana maram oiraga operation adu matam khara thinthakhi gani haidi man makha taraduna yimlakta bom langsinduna aki akhang thoan ba asi matungda amu hana tawbiganu kanana karigi damukta chathaki bano haiba athuba matamda sengduk pirau phongdorakhi khogi laisabi masa se kasu mara laijabanati adagi mama sumara lay khogi iche du sumara laijabanati masimanya yimlaktan bom lang thalagadi masidi akai ba mayam mama khogi mayok ta mi kaya mathola ani ha kai no ningam de ba mayam ningam ma leira ba dina makhoi ta sukda ki mai gon sala ani ba aduna makhoi ningi ba pandam du thongoi moina gyan ta ba mi ama oiragadi sakka sakka una dana phajana wari sabna phani masi karam ba party na masi kana masi ayin singdok pi o masi na ina pam Horticulture for Northeast and Himalaya State ki makada district horticulture officer thawal na sinduna nomgi oiba longmi singi training program amang asi langtawal da leba hangoi pa lakonda pangthokre Department asigi field assistant Siam Sundar amsung Manohar na resource person oina wa ngangladuna organic farming amadi mahik matai dagi karam na ngathokani haibagi matangda longmi singda sugaina taki khangalaba longmi yangkhaida hard bag sing khusinaki kanagumba longmi singna afaba makhagi lafu chara sing thading labadi marang kaina fangani haiba wafam su Siam Sundar na phongdoki lamdam asida leriba private school singda KCP military council gi lanmi sangai team gi akhanaba amana kumna thidokpada education da sendan lambi amasung business kumna chatharam thengnare hari lubasigi commander in chief lamyan bakhuman amasung publicity officer jingnen sana mangana thadarupa cherol amada jahi chupa school singda class matik chana tawdaba CBSE council amsung board ke school kharana education board sendan lambi oina seasonary class 10 amasung 12 ke CBSE school singda direct registration tawbada fee chawna lawri agency ga manaraga admission tawhaliba school mapu amasung agency gi mathakta mieng changlagani quality education purangnaba kanna honariba lamdam asigi student organization singbu thagali adubu tatana tholiba examination singi question leak oibagi thodok singda solve tawkhibagi proof miam da khangan kiba leitabana loop asina education da tigapa hobani organization kayana education niyam chumna free zone ohenana ba honariba asi ikai khumnai adubu sendan lambi oina chathaba school sing loop na ngapiroi lairik laisu ningthijana tamniba school khudima loop da ikai khumnai amadi
लोइनना स्कूल क्लास तौरिंगै मतमदना स्कूल दा महैरोइ निंथिना उदबा एग्जाम थाबा मतमदना मसिंग थिंगमदना एजेंसी की खुथांगदा एग्जाम हॉल दा फमनबा मसिना एजुकेशन दा मिंगचा थियली एजेंसी न पुरपा अंगांग अयाम्बा एग्जाम थानदना पास तहली अमसुंग एग्जाम हाइदोको मतमदा स्कूल कैपेसिटी गा चानदना महिरोइ मयाम अमा पास तहली मसिदा एजेंट अमसुंग स्कूल मपुगी पैसा तानफम ओइ जेरोल सिना मखा तारदुना एजुकेशन बु बिजनेस ओइना ओंथोपा एजेंट निपान अमसुंग मकोइगा समनारिबा स्कूल खरगी मिंगसु पलगली एजेंट की सिस्टम असि मखा ताना चथब थेंगरबदी लुबना अकनब थबक लौखटकनी क्लब मैरा पाइबी अमदी लेकाई लेकाई की ऑर्गेनाइजेशन सिंगसु एजेंट की चनबी मुत्थतपदा अचौबो मतेंग पांगबियु हाइरी लालिगबा ऑगस्ट 13 मणिपुर की मेरेबाक निंबा थौबसिंग निंगसिंग नुमित थौरम मियाम हुबना पांगथोंमिनसे हाइना प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन मणिपुर नाफिल तौरी कमिटी असिना थौरम असि होटल इम्फाल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकनी लुबसिगी लेरिबा यूनिट ब्रांच सिंग लोइनना स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट अमदी लोकल लेवल दा थौरम पांगथोपियु हाइरी तुबुलदगी इम्फाल यौरकदबा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की लमसोकदबा तारेन पोपी खोंगाखुल पोलांगसोई माकलंग लुकेर अवांगकुनो ngairangbam amasung lansonbi khulgi public hearing August 8 pangthokani taromba du yeithokre anoba tarik amasung matam kona khangalakani haina DC Imphal West na thokpa cherolamana hairi Indian Youth Congress amadi Khangabok Assembly Youth Congress adina sinduna nomuyoiba Youth Convention ama ngarang wabagai da leiba Congress office ta pangthokre tharomasida Parliamentary Secretary M Prithviraj Victor Kaising Amin Saha MLA O Landhoni Susargya ke handak ta kumalam pak ta pangthokba state level boxing championship ta mana laurakhiba sanaroi singbu puning thawat ke tharomasiga mari lenana miyoi kana party da ming chanaki ngarang Konthozam Block Congress Committee yoiba mifamama Konthozam Kendra gi manung da leiba Kangmom Tombram lekai da pangthokre party gi mapangal kangkhathanana ba Konthozam Block Congress Committee gi worker khudimang na hona ba haina mifam aduna ware laukre Chaliba thas ki tangmari nomaijing numike ayu puni panga minute nifu manga chapa matamda Chandel district ke Molcham police station gi manung chanba Kheljang khulda post sangduna leiba mapan suba Dogra regiment ki kanguna Kheljang area gi lambida khongna lakoda Pripak Pro gi sajik task force ki special team gi kanguna attack chathaki bada Dogra regiment ki lami ahum yamna arubo fibam da son kre haina aina thinkrabalup asigi senior publicity officer Bobby Mangana claim tawrali attack adu pangthokba lup asigi maru mapang sing khudong thiba aso open amata yaudna makhoi gi hana Leramba station sing the Mai Pang na Yonarali Adi Reds Division ki Makada Security Force na Moirang Katil da Tibu Humbagi Tabak Chatabada Ngarang KYKL Gimyo Emma Sasinaba Identity Card Aniga Konana Fare Hari PIB Defense Wing ki Cherolamada Fagalabamio Adudi Chandrababu Singa Jay Kumanga Apopa M Sanatomba Moirang Police Station Gimanung Chanba Tinguzam Lekai Dagini Fagalabamio Ngasi Moirang Police Station da Sinakre Hari Department of Art and Culture की gazetted post मरी लौननबगी था सिगी मरी द पांथोकिबा रिटर्न टेस्ट की फोल लाउथोक्रे खंगलब कैंडिडेट सिंगना इंटरव्यू की दमक डायरेक्टोरेट ऑफिस की नोटिस बोर्ड की खंगब यागनी हारी ngasi nungti ki phongba pauche singda UNLF ki lieutenant ama fare haina IGAR sab ki PRO ki cherol da yumfam oidena phongki ba pau adu UNLF ka mari leina de hari lobas ki publicity officer M Sagena thadoro pa cherol amada taranipa suba regiment na awang jiri da operation chathabada fare hariba asem amarjit jai kumapan apopa khondo jaw lefam awang jiri asi ing sinitarama toida UNLF ki lami sanglup MPA ki unit chani gamar fudra humdoi da ki lona thabak mafam thadokuna chenkraba micheni nongraba Lieutenant Hariba Asisu Mahangna unit Tadotuna Chen Kibamatam Aduda Mahak Lance Corporal Katani Mahangna unit Tagi Chen Kibamatam da Kulai Amata Loinakidi Mahak Fab the Yawi Hariba Kulai Sing Adusu UNLF ki Kulai Sing Amatanati Mahak UNLF Amadi Lami Sanglup MPA ga Hiram Amata the Mari Lenadi IGAR Saki Cherolasi Makogi Mai Pak Traba Operation Ama Mai Pak Pamalana Panghai Haizin Bacheroni Hari Taubal College Chahi Yankai Mapung Farapaga Loina Numin Mapani Chupna Chathagadaba Golden Jubilee Manung Chanangasi College Siki Campus da Ojama Dim Harrisina Uchara Kaya Thakre Laliba Tang Panda Golden Jubilee Tharomasi Singani Heidi Writers Forum Imphal Sinduna Class 11 dagi 12 fawbagi thakta leba mahitam leba Mahirui Singh oiba sereng thiba changdamnaba ma pangthongnaba sem sakre Mahirui Singh sereng thiba heyananaba pandamda pangthokadriba atoi ehem taraba asigi akupa marol Writers Forum Imphal gi nagamapal lamabam lekai da leba office natraga mari leinaba singdagi khangba yagani hairi Wangkai area da maya kabani sasing tinana bagi pandam da sem kiba wangkai apun balup nangasi wangkai mahuba manatagi miyo amadagi yu liter kaya fagatura may tadoktura mangan kre yu sing adu wangkai mahuba manata yu yonba fanjobom
Sarat P Kova Myoidagini Hari Tera Bazar da Leba Highway Petroleum Agency na Thaulong na Bahana token P Kraba Myoid Singna Hayeng Tang Taruke Yupung Tara Faupi Manung da Latuna Petrol Long na Highway Petrol Agency gi manager na Kangalali Makata ba complaint Lauru Hadi Amaromda North AOC da Leba Bakliwal Oil Pump da Thaulong na All Manipur School Students Transporter Association na Pikiba Fuel Rationing Card Serial Number Chatreka Hombudra Mathoidagi Lisingamaga Chatruk Nifumanga Manungda Labor Musina Nuntil Pumanga Fawi Manungda Petrol Lonanaba Association Asina Kangalali Hauzik Sanabagi Pau Ngasigi Sanabagi Pauda DSA Coaching Nasinduna Coaching DSA Ground the Chathariba 2nd Division Football League as Sanakiba Hanba Master KTC na SESU Coaching Bu goal Amasino the Toykre KTC ki goal adu Ajoina Chanki Anisuba Master KPSC Coaching na PYC Kairopu goal Anisino the Toykre All Jiribam Sports Association is in the Jiribam Kalimai Madopta Anirak Shuba Thaudam Tesmani Memorial Mixed Gang Tournament Garandagi Hodokre Tim Tare Nasar Yadana Chathagada Tournament Asi Ahoba Matchta YLCA Dibong Kunona KYC Kadinagarbu Panjal Tarani Nipalda Toykre MMTN Sinduna Tha Sigit Kuntrama Thoidagi Laliba September gi Amma Fawa Minuto Daleba Kangla Rock Walda State Level Sports Climbing Selection Competition Pangtolagani State Asitagi Olympian Judoka Singputonaba Judo Federation of India na Hona Gani Haina Federation Asigi Nauna President Uraba Mukesh Kumar Nangasi Pawimi Pamada Fondokre Wafamasi Ngasi Kumalapa Sports Complex Labor Olympic Vavan the Pangtopa Pawimi Pamada Mukesh Kumar na Fondokibani Mana Makata Dona State Asitagi Olympian Judoka Ani Putokre Ngarang the Loikiba World Police Games the Su State Asitagi Kalpana Nirupama Amadi Zinana Gold Medal Loduna Lebak Asigi Mingchat Purakrabani Maramasina State Asi Judogi Yamna Potential Labor State Ama Oibana Judo for Peace Mission Gi Makada State Asida Atuba Matamda Mission Asi Pangtolagani Ta Asigi Taretagi Kumalampak Indo Stadium the Pangtokodriva Sub Junior National Judo Championship Ki Trophy Handak the Live Activa Thodo Amada Lekidraba Olympian Brajesori Giming the Federation na Running Trophy Oina Tamlagani Haiki. And we got this medal after a long time. So we have good players. And we are preparing them. First, our target is Asian Games and Asian Championships. And slowly in 2020, we are planning that we will have. But in between, if some player, if they perform well, definitely in the World Championship and Olympics, we will be showing our better performance. Ngasigi ba ingasagi pau kizari ICAR lamfe patagi fongwa pawi matung ina ngasigi khwaidagi saba degree Celsius kuntaruk dasmik mari khwaidagi ingba degree Celsius kumathoi dasmik mapan nungsita yawbe ising manilgi chang ayukta chada marfudra tare nungthidana chada marfu mapan nungjugi chang millimeter yangkhai nipan dasmik tarukli loislapda maro ba pamu kana pizari kukila lalup amana faruba atopa miyo sinsu thadorale Awang no pota han bo ina Manipur da Intelligence Marketing Advisory System haudutuna lomi sindakana ba fangan gadori amadi state asida judo masana sakhon handuna Olympian puthongna ba khona gani haina Judo Federation of India gi President Mukesh na phongdokre ngasi da Stephen Pizaba pau mata su sinjari ngin tabiri su amukana khinjari